جبو کسین کو جی قهوه حز دکن لستانبول فواره که تایبت یا قهوه هات ریوه برن. دبه فواره ده جهر جوره قهوه ناودن که دنیای حتی ماکینه چکرنا قهوه، کافی شوب، هلبرینرن قهوه و هر جوره تشن دربار قهوه آنده هاتن نشاندان. لبه دره جماکینه قهوهان ین دناف مالان دته بکارانین حتی به ماکینه اکو روزانه 2 تن قهوه آن چه که هر جوره ماکینه بچوک و مازن لبندا بشدارانه. Kahve değirmenleri, kahve kavurma makineleri. ام هر جوره آشی هورکرنا قهوهان مکینه قلاندن و چکرنا قهوه هلدبرینن. اف مکینه لرخمن دکار روژه 2 تن قهوه بهیره و بقرینه. هر وها جبو مالو دکانین بچوک جی گلک جوره مکینه مهنه. İlgili bütün üretimleri yapıyoruz. دبه فواره ده لگل قهوه ماکینهان قهوه کو به دست مروان باوی که کفنه شوپی جتن شکرن هنه. اف هستاجی به وی حسین 20 کیلو هر روز دناف جونیان ده قهوهان هوردکه. gelmesin diye 20 kilo ile. Kevneşopiya vî karî diçe beriya 600 salan niha li Tirkiye tenê ez û çend hevalên xwe vî karî dikin. Ji ber zehmetiya vî karî ez her saetê tenê dikarim kîloyek qehweyê çê bikim. Lê li gel vê zehmetiyê tema vê qehweyê gelek taybet û xaş e. 30 kilo ile yapıyor. دبه فواره کو زیدتر 150 کمپانیان قهوهان بجدار بوینده استانبولیان جه علاقه که باش نشان دان و کسین بجدار هم به دل خواه جورین قهوهان جرباندن هم جه پسپورین قهوه در بار کالیته و چکرین قهوهان ده زانیاری و هرگلی ورگرتن. دیار بایرام، کردستان 24، استانبول.